iko hamwe na bioro bya Kinandi tongere baba bakigweta ura masukuru jathukia nene jatitegeke mbere ya mujumbe uyu kujukia utongeria. When we first came in this school, all of us tulilia machozi kwa sababu haikuwa shule, ili ilikuwa kama tu zizi la ng'ombe. The first thing tulifanya mwaka wa kwanza 2017-2018 ni kujenga zile machoo mzuri yale mnaona, and those are modern pit latrines that can be emptied. Zikijaa zinatolewa, watoto wanaendelea kutumia. Irasi bieto ibokurikana ora byakari byare teri ana igitare mbura bedera bero ibakari ondero nonto irasi bie na teri ende ome nae ena ntaka igitare mbura ara rioa ana betora irasi roji bikethera bie na ntaka muchiari akarigara mwana ena atandite na ntaka na ikwarite kurukia ritoka thumba barabara mbete kigina kia mbasari mwaka juju ni barikite na kwamukira mbese iu kari bakiurwo gucebanira na siasa baraba kubairia na guciethia tumumu batone ngugira itete na mbere kuriteka na tweja na ana betu ba skuru cietu cionde cia bure na ire ome ya bure ende aturi aciari bai ba bure na ndi no tukuga atiri ugwethairwo ro bure ukaregister bure kende ntobia kubia jagana bure agita mtujo bwairia jora bwaira wa January to mwaka jo muthia jo thirikari utengo giitawa sasa sawa ngogyo to kone kiendelea muntu ekira mbecha mukona kejo bwairia kairo utengo giitathia eta mbere ngoge gaito mwankala mbecha thirikari kathira mwanka twiro account kuingwa bamwe baciari arimu hamwe na atongere ba wathani ba matura bagikatha itagare riu ne bakathite mujumbe wa buri ja mugambirie ndikiri ne itagare riu ria kwathagiririe masukuru na gutigira ritwa ne bakuthomera ntwa ega na kuthara mathomone. Watu wote wenye wanaleta rasilimali zao ndio tujenge shule, si mnafaa kuwashukuru kila saa, kwa sababu kuna watu wengi wako na mali lakini hawaleti nini shule. Kwa kurukira management ya CDF ira patron yo mheshimiwa Rindikiri ibo kuona ngugira turiteri ana betu badana bagitithate batheri ore umetenja no wagachoka atheri kairi. Wote ya wazazi mkishirikiana na walimu na stakeholders, we have goodwill na good support from our leaders, tutaenda mbali sana. Kwa thoro ko mutoburu okuigwa akamuruma wigwo wote kira buru ote murumete araugire ta wentigiri waigwa buru akamuruma umwete ntigiri no ntigiri ne akamaterenje ntigiri ne akamata mirigo yetu yonde mheshimiwa araugire akomba kwa ira mirigo yenu yonde ya buri. Nke reporter Weru TV kumankando netima ugisione kebori mbita mawira kerigia. Gikundi kia Ntobora bena mawathe kumanterechia Tharaka ni bombete kururia gikundi kio Ntobora bawite nende bukaithira bwe batetheria nene kwithira bakithira kithinera baithirite baikulukira kwa kaita kara ya mwandiki wetu wa Ndeto Paul Wakabithi anaithirite akiaraniria na Ntobora nomba kwithira tuthuranirira ribotie. Akere nyuma ya kuruguria kiama kia Ntobora mawathe nterechia Tharaka Bwana David Njagina urarikitie kuthura ta mukaririgiti wa kiama ino. Ikundi bira bionthe bitari members bagikundi gibata kuri kwibandikithia kume munthi ibendere kwibandikithia na ati nikenda tu